Bampangi batondama kiese yengemba kuvanda na bantima na beno yempi na mafamilia na beno. Bubu ikele Lumingu ya Tatu Mvu B. Na nsangu ya mbote ikele nsangu ya Yesu Kristu inameni kusonika Santo Marco. Santo Marco kele kusalisa beto na kutala na kuindula na kukota na muzindu na kukota vrema na malongi yai ya Yesu Kristu. Kristu kele kutuba beno balula ntima ye beno kwikila na nsangu ya mbote. Ina kele kima ya ntete na nsangu ya mbote ya bubu. Kima ya zole ikele Kristu yandi mozi kele kubinga ban longo kina yandi ya ntete. Petelo, Andrea, Yakobo, yempi Yohani. Yandi kele kubinga bo, yandi kele kusonga na bonde, beno landa mono, yemono takitula beno, bamilobi ya bantu. Sambo nanki, sambu, petelo, ti Andrea, bovandaka, balobi ya bambisi. Sambo nanki, sambu, Kristu, mene kumona, Yakobo, yempangi nandi Yohani, titata na bo Zebedeo, bokele kuyobisa, bafile, babwanda na bo, sambo vanaka na kisalu ya kuloba mbisi. Yoina Kristu kele kubinga bo, yekele kusonga na bonde, beno kulanda mono, mono takitula beno, balobi, ubamilobi ya bantu. Yoina bampangi batondama, Kristu mene kubinga bo, kansi Kristu bubu kele kubinga nge. Nde yandi kukitula nge kukuma nsadi na yandi, nge kukuma longoki na yandi. Nde nge kuzwa mission ya nene, lubokilu ya nene ya kulonga na bantu nsangu ya mbote. Nsangu yai kele kusadisa bo na kukituka ya keleka bantu. Yoina bampangi na mono, bampangi ba Kristu bana batondama, na munkanda ya zole ya bubu, ikele Santo Paulo bekele kusonika yo na ba Kristu ya bwala Korint, yande kele kusonga na bonde, beno kuvanda bantu ina ya kiese. Ngekele tinkento zinga bonso ngekele tiandive. Ngekele kudila sala bonso ngekele kudila ve. Ngekele timambote sala bonso ngekele timambote ve. Ngekele na kiese sala bonso ngekele na kiese ve. Santo Paulo kele kusadisa bo, yekele kusadisa beto mpibubu yai. Na kumona nde mambo yonso ya ntoto yai kele mpamba. Nzambi beto kutula yandi na zulu ya mambo yonso. Sambu yandi kele nkwa lutondo. Sambu yandi kele nto ya luzingu. Yandi tasadisa beto na kuzinga luzingu ya kiese, na kuzinga luzingu ya ngemba, na kuzinga luzingu ya luzitu. Yani kele kupinga beto yonso na kukota na nzila ina. Na munkanda ntete ya bubu ikele munkanda ya Jonas benkeza ba luzingu na yandi, histoire na yandi mbote, inki mutindu yandi vandaka keti ingana na kundima mission, na kundima kisalu ya nzambi. Mbekana kisalu ya nzambi kele kaka kisalu ya nzambi, ngele nda kutina yove atanki mutu sambu nzambi kele kumona ngele bisika yonso. Yoina Jonas kukwendaka finalement, yandi kukwendaka na kulonga nsangu ya mbote ndinga ya nzambi na bampangi ya Ninive. Sambu nzambi kutubaka nde, Ninive mene kufuluka na masumu mingi, kana mono mene kutinda nsali na mono mosi vekuna na kusonga bo, nde boku balula ntima, nde boku soba luzingu, nde boku kwikila na ndinga na mono takupesa bo ndola. Ndola tavanda ya nene, ndola takuvanda ya kuvidisa, bwala ina yonso. Yoina Jonas kukwendaka, yandi kukumaka kuna, yandi kulongaka ndinga ya nzambi, kaka namfi ntangu, bantu yonso, kundimanaka na kusala kibansa. Nde boku yamba ya keleka ndinga ya nzambi.
bampangi batondama bubu yai mabwala na beto mingi, bwala ya Afrika, bwala ya Kongo, ntete kele na mpasi luvunu mikukumaka masonga mikukumaka luvunu, mambo ya mpila na mpila beto kele kumona yo bonso bwala ya Ninive, yo ina mitubi ya nzambi, yo ina bansadi ya nzambi fwete kutelama konso ntango ye konso kilumbu na kutuba mambo ya masonga nde bantu kusoba luzingu, nde bantu kushanje luzingu, boku kuikila na nzambi, boku zwa luzingu ya ntomo, luzingu ya kiese, luzingu ya nkemba. Yo ina bampangi batondama malongi ya bubu beto mene kubingama beto yonso na kulanda Yesu Kristu, na kukuma ya keleka batemo ya luzingu na yande, na kulonga ya keleka na bisika yonso beto kele kuzinga nani ya Yesu Kristu. Yesu Kristu kele kudisonga na beto nde beto kulanda yandi takumisa beto ya keleka milobi ya bantu disongitila nde yandi kele kutula beto na kati ya bampangi na beto bonso ba Kristu yankaka, bonso ba Yesu Kristu yankaka. Iwe na bo kele kubinga beto ba Kristu kanake kele tizina ya kimu Kristu kutuba vende munu bo mugena famille ba mimpe, munu mugena famille ba mi Kristu, munu muge muntu tel. Très bien, menge kubakaka mbotika disongila nde nge ndimaka na kulanda Yesu Kristu. Vanda muntu ina kele kulonga ndinga ya Yesu Kristu. Vanda ya keleka muntu ina kele kunata Yesu Kristu. Kange kele kunata Yesu Kristu, betu kele kuzabanda Yesu Kristu kele nki masonga. Yesu Kristu kele lutondo. Yesu Kristu kele ngemba. Yesu Kristu kele makeleka. Yesu Kristu kele luzingu ina kele kupesa kiese na konso muntu. Mampangi batondama malongi ya bubu kele sambu na beto yonso konso muntu na kisika yandi kele yandi kubaka yo, konso muntu na kisika na yandi kisalu yandi kubaka yo, yandi kusadila yo, konso muntu na familia na yandi kundima malongi yahi yandi kusadila yo, konso muntu kusadila yo, konso africain kusadila yo, konso kongole kusadila malongi yahi na mpila nde bwala na beto kuzwa luse yampa. Yo kuzwa luse ya bantu kele ti conscience ya kieleka. Yo kuzwa luse ya bantu ya masonga. Disongila nde yo kuzwa luse ya Yesu Kristu. Yesu Kristu kuyala na konso familia, Yesu Kristu kuyala na ntima konso muntu, Yesu Kristu kuyala na kisalu ya konso muntu, ina kele kimfumu ya nzambi kele kukuma pene ina kele kifumu ya nzambi ya konso muntu kifete kubaka na luzingu na yandi kusadila yo, yota kusoba luzingu na yota kupesa yandi mafwana ya zulu ya mpila na mpila. Yo ina bana ya nzambi pampangi batondama mono kele kupesa beno lusambulu ya mfumu nzambi ya ikele kutinda beno na kuvanda keleka ba longo kina yandi bantu ina kele kusonga vraiment luse ya Yesu Kristu. Nzambi ya ngolo yonso kusambula beno, Tata, Mwana, Timpeve Santu. Amen.